Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, Famin zalika qiraatu surati Ad-Dukhan. Di antaranya adalah membaca surah Ad-Dukhan. Qala alaihi salatu wasalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surata Ad-Dukhan fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa saja di waktu malam membaca surah Ad-Dukhan, maka di pagi hari ia akan bangun tidur dalam keadaan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara fadilah membaca surah Ad-Dukhan di waktu malam adalah mendapatkan keampunan dosa di waktu pagi. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.